Hadin bami kajing kenat hablok wan ubat Thomas pesa unong aktin ka henyo trap border dispute redressal forum menta kasingi ka arpnyo tore ujelew arjar pusan ulalej banbu da kajing tho sya umentri rangba ka sarkar jela ukonrat ke sangma ban pensngeu hu ya kimat jingdawa ha kaba yadai bat kajingja halapangap kabalaja hak arpsan tore menta ubnai ubat Thomas ulapan pau kajing siusi baha katay ka arpsan tarik kalamiru kajing ya kawang katin kabana ki jaj bandriu karbi habakren sekilat patay kebor uba Thomas pasa ulayatu ba ulabu laiteli kimat jing dawa hau menteri rangba kata ban pha mardor khambun ki pulit sya lapangap banbu ki pulis kam hajan kajaka bajia kajing ya kaja bat ki karbi ula kerpat ru yau menteri rangba kajela wa unlej hi sya katay kajaka yakan at ban penne ya ka syong suk syong san bat ban pentikna bakan omdon kano kajingja basngsi ya kinong syong snong basa halapangap kadang akang kirki man sing lah ban wan kirki ban ai gawe ka jingtho sya ka mi jong chief minister bat kani kadai bat ka jingjia ka barang sujia mi apo lapangap blok 1 kena kalian ka jong ini ban pau ya ki igi jingjia ba ja ka kinets ni pun bakal long ni nadu ka shibuk tu dek mai jun arjar pusat kini kipat napoka karbin anglong atau mas council kilawan tuding so put usam saka jaka kaba bat daga shnong lapangan klem ka jing pentim klem ka jo jingyo jingibet nata ka daw nakaliang jong kikatuk ane ibabun kila pentip saka district administration jong awas Chente Hills sipangan ni ka jingle jingwan tuding juba jong kikarbi hanti bat hak kendai trik jong bai jun arja pusat kladon ke meeting hapo IB yang terpanduli hakaba KTC na bo arlem West Centia West Karbiang long KSP na bo arlem kila ewan la isong lang tu meeting bat hakato meeting wa erai ba ngin penne ya ka syong su sosai ban anum dan syu kata kajing beteng bantung ya tagide kata di karai hele bo sosi bade mana kali nga asam wat hadin bala erai lang buntaru kidang lek beteng bantung de na kata hak arsan tarik jong mulai Jun nakaliang juga nok sirong ki no yalam sirong bodo kala pelong yang meeting tiap wala pakat haka bagi sing bahalang ki babon ru ki adon lang tu ka meeting ban kadon kandon be ka jing mitat na kadon ki bri duan thum jing thum ding haka plau ka jong akhlem ka jing bet jong ate kandon be ka jing mitat kadon kum jui ba ka don ka jing sosi jong ki nok sirong tu ba kini karbi kala suan le don bor ban thum ding klem ka jing yo jing bet na ta kadau tu sni kala don ka jing jenrat no itu jing thum pra ban nilai iba haka tu siki dan ruki board pulit ki magistrate board arliang pe kilawan siki jai bunda karbi ro tu sini bangira i kata kajinya kawang khati ni we tu ka jingjia tu sini arsan tare ban ke sosi pada tolong ba tu sini ngathare kan ba ban pencisai ni nakaliang jong usiam ba un sim ru ya report nak ma halia polisi badan haka tu spot tu sini kini kami tu ba ki nama haka tu sini ki pat menurut karbi kila pun kami sekian saya bokor juga kabam lah yang haka imlang salam bar kila kawang mau kila siat lagi juri ru bar kiplu asam kila siat lagi tiar gas ru bar kila don iba macam ki jongi nak kajing siat ka jongi te kani kalau kayak ki ba umlah yang bat nata ka daw nak yang jongi ni bu haka ni kapor kalau kirki lain ki benta haka mi jong siap bat benengkong ya bokalong ki mentah nado ka arfun tarik kala don ka jinglum jinglang jo shibun bahar ki bulat asam hang te kali kila ino ti area bat kani ka wara ka jing siir panai ki no shong satu bat ko bokalong hi ko bakil report balik si ka don kata ka jing thu ban chna ya kam ka jong ki hang to kala da ki yo ban chna sa kam ka jing ko khrau ha kan wan ya ki pat no shong ki jong ki pardo personam jong ki shong ha ka tu ka shong ha tu ka thai na ta ka daw na ka leng jong ki la terbat ban gong yu siam pha no ki pulit me na ka jong ki khambon ki ba kham tu bet kham biang sya ka thik area om dei ban le ele ni kan kwa ban pha le tang ba kin le ban pahara ban pen ra teng jing sngai ni ki shong ki jong ni kana ban penting kenapa kan don kan no ka jing ja ka susi kata ka jing terbat mo jong ni bang yo om dei ban pha tang kan nun pha khambon nun kenapa kan don ka jing sngai namar ko bakal long ntai ko to ka outpost ba ki pulit mengalia ki shong menta ka jingai bahana ko area ba ja ka jing ja ba lada kadang kadang ka jing ja kat na poi mengalia hadin arko 1 minute le se kadang ka jing dan jumut
Kadang dengan cakap jemput jongi cakap sorkan berbuat pak, berkebal dah. Bah ni kan sorkan mengahalia kahapan perkara kau ni. Kahapan sim jingkit klik. Baki pulet asam kim day ban yolat ban sinakyang. Hak tu cakap. Kani jingkit klik juga sorkan kau jongi. Ban ni kami nanti bah nakaliang jok office yang siam simkia baik ni kami tabat kabalai pada kami khadu bangi ajimut lembaga city kadi gani nila susu bakla dan bun bagi ni jialang apa dan KDC KSP Jombor Arliang mo hak nak tarik udah sudah petang meeting apa KDC KSP Jombor Arliang wat hadin ke meeting jo KSP KDC Jombor Arliang tu kadang kini kibri kadang letung di persiapan ban penkenya karai bala sim hak nak tarik ujur ada pusat tinggal susu buat lensi kini meeting KDC KSP welcome point solution nata kadang dah kerja sokian yang lepas bang usia mi udah berlen cerita aja kan. Nara kalau bala nomor habis kerpat lang yang usia nak tiap asam depan wan lang. Kecil tu kali kau ni. Man penting kenapa makan dan kecil sup sup. Mereka part deh, ba kat ba nyimpat lah pan baik yo buat usah. Kami bandan kecil dia ki experimental activities bagi le nak lihat karbi komni kom tentang penting mesti rumah deh ya kasih sup lain hang dia buka thangi. Bari kemilenti malada usia mulai uta kandan ka jinsnya tiga area kantam ya kino sosino tu thangi. Nomor mimlah berkelat ba ya kajing dia apa mukro sangut kim sim kia. Hadir kajing dia jongki nak sosino jongki sih usia mulai satu baca dengan orang bakani galenting nampak usia mun apa anu belajar lain orang mentah man prevent ya kata kajing dia man dalit benar raja akan menjemput show ladu iki mesia kadai ka kamram usia baun lain orang mentah ban investigate man baik ban ka khaddu benar nak kalian ke sarkar ka jongi nak kalian usia mu jongi ka ka message ka syaiba subhasi yang rang ba no penai pendem tanah dukan ini kani ka bu kecing mar kani ka layak tu upai ba layak tu kajing penjam kajing kongu kajing le setting pala jong sarkar ka jungi ka ai bore ka sarkar asam banle ka maman kamburom ya ka status ko kamburom ya ka kirai ki meeting ko la ta ka tahu kala dai ka bor ya sarkar ka jungi lambaki cabinet minister ka jungi ayeng rang ba bai kawai ka sarkar ka dai banjoi ya usia mu bakhan ba don ni ta mon mencuat banyada yo pu sama jo sarkar asam pada banjoi ba ki cabinet minister ki jongi ki long ki dynamic ki ba keren bet ya kamat beri kan dah kami thong ban penting kena bangin num ailat ya ka sarkar asam makan lekat baman bagi khilin di ba CM ila ba kami jong nang ni bos kita unsim kia kam klo ya kene bentak